أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فلا تستعجلوه. Coba barisan depan ini. Nanti ujung-ujungnya itu ada yang tastajilu. Cuman kalau barang-barang itu ya harus kita pakai satu variasi. Kalau nanti masing-masing ya terserah ini mana yang lebih suka nanti ya. Yang barisan ini coba. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sekali lagi. Satu, dua. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Barisan depan dulu, coba semuanya ya. Barisan ini ya. Satu, dua. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini. Satu, dua. Sekali lagi nggak saya pandu ya. Semuanya tapi ya. Ya, baik. أمره على من يشاء من عباده. Sekali lagi. Satu, dua. Perhatikan ada mat wajib di situ ya. Yunazzilul mala. Berapa harakat? 5. Terus di depannya ada satu lagi. Mayyasha. 5 juga ya. Kemudian ada
idgham ya, idgham ma'gunna, nun mati dengan ya, mai. Ya, 3 harakat ya. Sekali lagi diulang semuanya ya. 1, 2. Yunus. من يشاء من عباده. Baik ya. Ala man yasha'u min ibadihi an Sekali lagi ya, kita ulang ya. 1, 2. Ala man yasha'u min ibadihi Sekali lagi. 1, 2. Ala man yasha'u min ibadihi Semua dulu ya. Ini kan masih perkenalan dulu ya. 1, 2. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Barisan ini. 1, 2. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Barisan di sana. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Semua? 1, 2. Khalaqas samawati
saya pandu. 1, 2. Ulangan sekali lagi, belum saya pandu. 1, 2. خلق من نطفة إذا هو خصيم مبين. Sekali lagi, 1, 2. Khalaqal insana nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sekali lagi, 1, 2.